Tim sepak bola PSM Makassar bersama Universitas Hasanuddin menggelar talkshow di Arsyad Lecture Theater kampus Unhas Andrea. Kegiatan itu menjadi ruang dialog antara pemain dan mahasiswa terkait dinamika tim Juku Eja sepanjang musim berjalan. Di hadapan ratusan mahasiswa, Yuran mengaku bangga menjadi bagian dari PSM Makassar, klub yang dikenal sebagai salah satu yang tertua di Indonesia. Ia juga menyampaikan kedekatannya dengan masyarakat Makassar yang telah menerimanya seperti keluarga sendiri. Selain itu, Yuran turut meluruskan isu persaingan internal di dalam skuad PSM. Menurut Yuran, setiap pemain yang datang bukanlah kompetitor. Kehadiran pemain baru merupakan bagian dari tim yang saling mendorong untuk meningkatkan performa dan memperbaiki posisi di klasemen. Mereka diakui Yuran menjadi energi positif untuk memperkuat kedalaman skuad PSM. Grateful to be here with them, share a little bit my experience with PSM with them, and also know a little bit of the history of them in this university. Yuran, can I ask you about as we know that there is Dusan Lagator is a new player in PSM. What do you think about? Do you think that it will come as a competitor or what? What do you think about Dusan Lagator? He's come a player to help the team, not a competitor, nothing. Just the player to push the team to go up on our position on the table. So he's one player like Luka Kam, like the other players in the other team be from the beginning. So he's a player to push everybody to go up on the. So you glad Dusan Lagator comes to PSM? Do you glad? Yes, very. I'm glad to have Lagator here with us. He's a good player, and I think he will help us a lot on our this season. It's not the season we want, but it's not so bad. We're not out on the bottom of the table. We have chance to go up to finish on the top 5, on the top 4. We have this chance. We will try to do our best and try to finish in the better position in the end of the season. Optimisme serupa juga disampaikan kiper PSM Makassar, Hilman Syah. Hilman menilai dukungan dan kritik dari supporter merupakan bentuk kepedulian terhadap klub, dan tekanan publik justru menjadi motivasi tambahan agar para pemain tampil lebih disiplin dan konsisten di setiap pertandingan. Hilman pun berharap PSM mampu meraih hasil maksimal pada laga-laga berikutnya, demi memperbaiki posisi di klasemen dan mewujudkan target finish di papan atas. Semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa menangkan pertandingan dan memperbaiki posisi kita di klasemen. Tak hanya diisi dengan talkshow antara klub sepak bola PSM Makassar dan Universitas Hasanuddin, tercapai kesepahaman melalui Memorandum of Understanding. Dengan semangat kolaborasi antara dunia akademik dan klub profesional, diharapkan mampu mendorong kebangkitan performa PSM Makassar di sisa musim kompetisi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.